futsal kono sinarong ke patupini pen second round ke chenglo audience ko second round ke chengalong krizuti pen kirong phar sor goal free la pen krizuti tum goal crazy pen 5 point nono patupom ke Rasinja FC pen Mojwar FC tumno nagla pupura ke the khamachi a joine 0-0 la second on patulong kirong pharong FC la pen ge Mojwar FC ba dol ni ta ke party ne ke the homan se join non 0-0 ase non tiebreaker pen si non tiebreaker si khelabam